BJP Ratcharia Song Pen Victory Rally Amai Kepaman. Abarim UPLA claim bang atum chingrum si kebang ji ex UPLA Welfare Society amhang kapathek. Bai kaching koi pen bang hini apran kidam inut ke so chilang bok. Kardom pinya da berta long pen nilisang pi marvelous rong parpi non arju ikha bertang ton pen. Dipu Golf Boys HS Patu Klamlong kedam tang jakong ni pai trok arni anar lopor pai Cracia lompen suri hini ra inkoi ra hini Karbiang Autonomous Council akilega long inkoi ra trok a constituency long BJP asong pen kachepai pon era jok ning karong mate victory rally ke paman pon Karbiang Autonomous Council ningkan trok sikebra ECR tanang kichok an kechengsi aphong kadokawe long inkoi ra trok a constituency along pen isibet arat chari mate BJP ratchari asong atum kachepai pon era jok isi phurkimo pinchong lo laswa jok ningarong chipi pen kedam tang jakong ni phai trok arni dipurong supialong kedo Golf Boys Higher Secondary Patu Klamalong victory rally amai pedo pon lo Bangso amai long BJP asong aphat ningachet hepen Sarupathar constituency UDFS MAC a candidate Simeon Rongphar Rongkhang constituency MAC candidate cleared up terang Socheng constituency MAC a candidate Longkiri Tiso Lumbajong constituency MAC candidate Rangsina Hanse lapen pregjam hamphang asong lapen ki ongdung araratung BJP asong along chepo ogdur Birta kelong dun atengke labang so amai long kado kawe bang suri isira haro trokra trokebra hini abang pu abang piatum BJP ratcharia song along chepo ogdur labang so amai long Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Chairman Raju Tiso MP Horen Singh Be MLA Bidya Singh England MLA Dor Singh Ronghang MLA Rup Singh Teron Kedoan MAC lapen penangan BJP asong aphat ki kroy aradatum chitong dinsi bangso victory rally amai mesen pen pichun pot lasoke hai isi ningarong chipi local committee a president secretary to mangsihang chon lapen mondol committee morcha kedoan lapen district committee alang to mangsihang chon je nang itung nagacerap ecetudun pe Karbiang long arat itu arat atum hanil itung han long korat trok si Karbiang long purkimo Autonomous Council long purkimo asal purkimo long isi lu lata sini tum cini si Karbiang long arat an kacuru laslo mai si ini bangke itung dakedu lapen ke laslo mai long prega political party pen cuki turun Congress pen cenglok independent pen cenglok bele party itu cuki rantang election hot ki turun kerem abang pu bang petum ta in BJP long ang chapa ogum lo de BJP party ke joga phanta kham ke ano tin le bangi ta tin phanta ni ke te pon e claim pon ro ke je phan Karbiang long ke klar Karbiang long ka pache larji phan Karbiang long goreng abar sai iso jang dong hal kapilong ji lahai ke klem pon ji along ke khai ke doan longri ke doan ham phang asong ke doan atung tame Karbiang long ton mas council long na sera tu ji phang ke kai tame BJP pon ke deng pon ke News Report Karbiang Long Live kedam tan jakong ni phai trok arni Longnit Longso Kangtu Ecotourism Park along Abarim United People Liberation Army mate Chihekmen UPLA atumdoan kachingru mamai padopon bangso hot kewang jilang arni UPLA asong kapang tang thuji lapen songki sungke boy hot kachirap chito ponje phanpura ex UPLA Welfare Society amhang pathekpon kedam tang suri hini ra inkoi ra isianingkan chiti ni phai clear ni Karbiang long arlokido ok chumprana song throk lapen Central Sarkar State Sarkarang bong London chetok ponlo Bangso hud London ka chetok song throk ang bong pen UPLA ta isia song lo bangso song mate abarim UPLA klembang phiatu chingrum si arsikjit ka chingwai chingsai mai pedopon
Bangso hut non hejong sorkar pen ki pika pajir pon atangka kupini teknikela hin ki chok chejok kilong dun de tum dolang asi kilong dun de tum do an sitami kilong dun ejia phat mai long chingki che than pon Bangso amai long abarim UPLA mai thu sorjon loga che pahem thu pon amai long songkim ingjaya hin pensi mai ki phalam the than par ji pon Bangso hud abarim UPLA Commander in Chief Nikonjo Inti Song Kim Injai Pendang Lok Kyong Dun UPLA claim barim atu chitong dun Bangso mai long penangan chingwai chingsai padu et penapi sorkara hin pen bangso song phan akirap ki piji ki doana sonamung asai doan ki claim ki dama pharman ke ja ponjia phanpura ex UPLA Welfare Society amhang pathek pon bangso long kachari ponjia phanpura langming bea phan maipu JC rong pipi lapen harbamon thang cho phan dun maipu gobin timung aphan kongchun bang Romon Hanse aphan rap kongchun bang Joseph Ingjaya phan dihin chun bang pen danglok kaprek bang thia phan artu pek pon Bangso hodabarim UPLA CNC Nikonjo Intika tharpen kapachini pon atengki pinangana kedar satum abangke amethangai kampen Aadhaar card link ki claim tang kavedet ajok tangka kilong dunde tumdo asila tuma phan puthot ke palong ponjia phan claim pon thunang popusi phan pon Pininil tum dak kaching rum pon puthak lehlo kedam tang nil tum accord che tok lo 2021 4 September la su che tok det penoni tum phan rehabilitation paisa सरकार तुम नंग पिलो हमसे ड्राफ्ट से नंगे पी लास्ट ड्राफ्ट नंग पी पहले उन्होंने bank हाला bank फिक्स डिपॉजिट 3 years बेसी मैच्योर जी हमसे लासो मैच्योर चेक को bank गवर्नमेंट पे नहीं तुम फन इसे फैसिलिटी नंग पिलो इसे ऑप्शन नंग पिलो जे पार्क के दार तुम फन मैंने 3,20,000 लोन हिसाब नंग पिलो सब्सिडी हिसाब हमसे न लासो लोन नंग पिदर bank bank को असम स्पेशल ब्रांच ADGP अहिन पे ना को इंस्ट्रक्शन नंग पिथुलो जे ला आधार लिंक कावी तुम के मैंने लोन लोंग ले मतलब लासो केलोंग टांग समय अकाउंट ब्लॉक एड पो पलाम ले है मसनी तुम क्यों दो केदार समय समय तुम फोन पे नमे चिंकी बॉम्ब जे थान बॉम्ब ला देख केदार समय के ला बांसो आधार कार्ड लिंक कुरी तांग पासबुक जेरॉक्स कॉपी बानन के थोन बांग बेरा मसनी तुम पिनी ला बांसो प्रोग्राम में ठीक पन बांग के इसी गेट टुगेदर प्रोग्राम से ठीक लो ऑल इज वेस्ट ले एक्स UPLA केदार जो अन के बांग नहीं पुसी दा केचो जो पार्टी दा ठीक पन लो इसी आदि किडिंग क्लुइपेन काजी तोंगते जने से मैंने इसी पार्टी पिकनिक से मिटुम प्रोग्राम अरेंज पन लो सिला बांसो प्रोग्राम लो तुम पिनी के चिंगवाई पन निल तुम मेन पॉइंट के अनपन के लालो नॉन ला पासबुक नंबर 1 ला पासबुक जेरॉक्स कॉपी मैंने आधार कार्ड लिंक कुरी रे तुम का कुरी सराक बना के थोन सराक गी फन ला पेनिल तुम वेलफेयर सोसाइटी ऑफिस के किमजी फन ला पेनिल तुम नॉन ला मंथली स्टाइपेंड के लोंग लेता में एक्चुअली लोंग एना पो क्वार्टरली से पियालाम दो सरकार पन के मसनी तुम ला नि तुम मिठा के दासंग बong मनि तुमंग बong किलो सजनी दा सरकार फनि तुम पुदाम थाइबे डॉक्यूमेंट सजे थोन वेब तने थोन बांग वे माने के पिनियार नियान त मने पास के आधार कार्ड अवेलांग पान कार्ड अवेलांग लसन तुम से ओमना मसी नॉन दानी तुम सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब में लहाय पासबुक जेरॉक्स कॉपी मते अकाउंट में का जो सबमिट लोंग ले जने मंथली स्टाइपेंड तमनि तुम लोंग ले रेगलो सला बांसो प्राप्जिन बैंक के लोंग फंड पुसी पिनी नि तुम ला बांसो प्रोग्राम अरेंज लो लहाय पुथा से चिंगवाई पन Halapu ex UPLA Welfare Society amai phu langming bia hin pen sitame un an pen abangke bangso society mesen pen kipadam ji aphansi bor ipon pu la pen non la kilong dun dia keders do an atuma phan sitame nilitum chirap chito pen palong pon edji pusi phanpon ahok lo pini bangge nilitum bodiri sapul thu mas nili phansi president arpu kenang pek lok lo pose nili bangke la lo arpu nang pek tang de lo pon nili ninga klong peng non nilitum akalang lo abarim ex UPLA Welfare Society pengde non setame litum ke claim dam neng olang posi nili ayat along setame nili ninga klong menjerap dui non karbia akai karbiang long andang pilong setame la pengte nili tum Welfare Society long setame nili ninga klong peng cerap dui kai kita arjap dui kalau di mane nili tum long setame non isi Welfare Society bote nili nuwet wala mali nili tum da arpudo kadoga we arpu ateng penga mena kam je klempo la pengunan ke nilitum non la kedars atum stame kelong le problem do la hai an stame
nilitum pangri labi palong labi kado be phanda un ane nilitum bor easy sarkar atheng no sadam pe lala. News report Karbi Anglong live. Bokajan Police Station ke parlo lakha ke thom dilaujan vireng te rang arong amikar ke damtang jakhong ni phai pho anar lo por phai hini ra chitem apor malom bai kaching koi pen bang hini adimaklong along apran ke dam inun areng ke sojok non se chelang pon bom non malom gari motor ke ve kaching koi pen apran ke dam abirta chimit me pina son si thek pon long nona kaya long muni ratum isi akireng akenang sot nai ke gari motor ke ve khenlo gari kewek ke pang tang pena jok kewek abang lapen kacet habduna tum lapen towar long ke dam atum ana phansitami kapatong pen apran ke dam nang abirta arjulong bomlo lason si Bokajan Police Station ke parlo lakha ke thom dilaujan virang tirang arong amekar hundor singnar pen basapi bepi labang ke thom ta alang litum ke dam tang jakhong ni phai honar lo por phai hini ra achitim apor malong bai kaching koi pen bang hini adim aklong along amat apran kedam inun areng ki sojok non ki so chilang pon bom bang hini apran kedam juya tu momen pangri singnar arta nerkep lapen asim singnar arta throk pusi pangthek anparta phankri singnar arta ingkoi aphan areng hu ki so ahir intang raga jo selang pon bom lang pusi birtalong Bokajan pen Anantirang Karbi Anglong live. Nijang Karbi Anglong arlo Rongkhang constituency arlo hanlo prok hawarlong kedamtang langkang lumpen kisung ke phora datumaphan ake joy pen se kelang damasai kedengpon. Kedamtang jakhong ni phai trogar ni labangso medical camp asai kedengpon along kachepatir pipon Karbi Anglong Legal Forum West Karbi Anglong Chamber of Commerce KSA Dongkomukam Head Branch Charity NGO, Jutang Kiri, Thip Thengaterang, Block Primary Health Center, Dongkamukam, Public Health Development atum, Chelang Rapet Pensi, Rongkhang Constituency Arlo, Hanlok Roka Havaralong, Sekelang Damalong, Akejoy Pen Take Up Lapen, Dowai Hai Huis Ansitame, Kisu Kachelang Dunatumapan Ninkemi Pen, Akera Piponlo. Bangso Medical Camp Kapaman Ponalong, Dr. Atumpen, Kupipia Kisosi, Radapan, Sekelang Pon Loma. Bangso puthak Dr. Dumpen Phirangke tumaphan ke thana lam thele arjupona bangke nonako ke la dang bangke la puliso singyam jala pen skin disease muka jala pokiso nakai si non ne chomagelong ponbom da kadu ko bang kan bang pon sene tum lang pon long lo non ma ne tum non lang bong ke 55 sosial lo ako non lang bom la ne tum la dak pini nalo sini ke ne tum lang pon ne tum ke la dong kamukam blog PHI ai pensi ne tum na anang chopat lo na pha tum mang ke la da organize ke la Karbi Anglong legal forum tum do inke la pen West Karbi Anglong Chamber of Commerce tum do la pen KSA Dongkamukam Head Branch inke Charity NGO Amre inke Jutang Kiri Thip Thengaterang Dongkamukam Ten inke Dongkamukam la Ichi Lapen kedamtang langkang lumpen kisung ke phora datumaphan hamphanga song atumpen kiduk kisung ke phora datumaphan ke thekdam longpen medical camp ke padopon akenang sotpu akemang pen bangso medical camp kapaman pon alam thesitame nonilitum arjupon thusina langkang lum MP hamsu pen munit adon tin ke pho bang phu bang phie tuman isi okpan mi kanang sot pu mathal bansi ni tumla pini ka bangso isi medical campaign chingki than lo la pen la PHI do ching wai chingki than lo la sila comment uyong si dolo pongte munit okpan ke hanu dangji mathal bansi ni tumla pini free medical camp ke so ke lang pen chenglok la comment uy aso kapami deji phan la pen kapami sen phan sipi la bangso sari non bangso medical camp kapaman ponalong kachepatir pipon aham phanga song atum pherangke atuma thengno nangke thandun thu alam the non elitum arjupon thuna nilitum ke hamrenden seba
itu NGO men ke charity bu asa nang litum ben son dak ka cherap dum long puthak nang di thanik sima son isi flood victims tumhan ki tum kerap dun long isi kopai son lo dak penang organization tum chitong si isi initiative deng lo ye lang ke the dim long stame ke so lai stame dokok ta thek asil hai tum man kapa jogi phansi nil tum dak free medical camp pini organize Dong kamu campaign Wiki Bay Karbi Anglong live. Pinia da berta bangke lapansi kanton iglo domi thakmi kardong.